Semput Menteri Rang Bak ka jala umas nyau bahalang dahar. Ulong ba kajingjia hatang sko kalalong kajingjia basngosi hado kata-kata. Bat kabawan raro ya kajingdo ya kiminsin brew. Hatang sko Izential district. Habapha ya kintin sngolem syaki bahayeng masem. Kibalajia ha krem dewyong. Umas nyau bahalang dahar ulapan pau marulong. Ba kum kane kapor omdai banle politik. Ulong ro ka sorkar telah kalachim kia halor kane kajingjia. Bat kalaparo ya kibor banle ya bronkam kamtam ban pelajim ya kiba mensau. Bat ulong ro ka sorkar jela kamailat ya ki berhenti ba tengken ya kaan. Kumta syok ulapan pau barulong badon kajingti dewyong bian hangne hangtai Henry nakaliang ka sorkar kan sim ya karai ka batang bat khor ban pensitom yak berhenti halor kani kakam. Bat nakaliang jong sacisin ulapan sengo baka sorkar telah lembar ke central government ban kam penduna yaki kendon ti doyong ba katkum kajuk mentah ulong baka jengbo ia kajaka bahe cispa hektar kalalong kabahe palat. Bat halor kane kaman ulong kaladon kajingi kren ban penkalai kane kendon naki benta kibatre ritbor. Henry kumban kedau kendiat halor kajingjia tangsko kalashim hado laipewe ngut kiminsin brew balui tang haka shiklipman doktor ki MP beron borom jong kacala jongi ulapan sengau lupa ia kajingdon kajingti duyong bian hapok kacala Henry kabesosi ban penpau ne banong ka sorkar jela kala kendit penrew tat baki laipewe ngut kiminsin kilodo ia kajengim Henry kalapau hangne ka sorkar jela kala kum kanyisting kandiat hakabede kajing ti duyong hapok kacala jongi wala dadep penpau ne ong hapok parlimen jong kari da doktor ki Henry ka basosi ya kacala jongi badon ki kato kane ki nang ilam jongi I baki kum kelet ne kanyisting ya kajing ti duyong bean hapok kacala kumta kane kajing jia tangsko kalapau perthai hapok kari India bat kalaski bat pencisha halor ke kamti duyong bian hapok kacala jongi.